akhoi Pakempokhaibi nak na lore hojik aduga akhoi pali TV jeng. Hi ma'am ngasidi akhoi Hawaijar yumdai porokpado adu ngarang thang tingamane aba ase food ke aduga ne kai nongde asum hisabi changbase kan laubase kai hisabi changba kaunadra do adu khadi yaure phutlaga yaga dadi khangde ima ase Hawaijar se ne khara khoi macha ne basi mamang da porokpani mamang handaki porokpadi khatang chaw bu mai tawre so bu yaw bu mai ne ado sidi khara di pie ado hojik je phutlaga aina nungsa phajana sari nungsa sida kano tauge tauba thamge tauba ase phulaga hojik manadi porakte khoi mapana mana porake ado hojik si se phulani nung yam yawrame sisu num on bada matam yam sangre ado hojik se Hawaijar se phutna ba taurage ising je su mukha pisibu ya dra khang ya dia dama phut pani na ising ekta kangjan mane ba kitang ga hak raga he ha pe horani kuina phulak bala ekta kangi ba tanggalamage saura sanu phadana Hawaijar se phadana city di kaamgre adubu ne yenge kama indulaba yenge munbudi mulle aduga patang nimon se nungai terebo ising atang sahalaga haijalaga mu kaamage city amu amani mukham City ahumu kam matung di phajana mulle hojik ado hoji ene lauthoga khogi ising chakhina ba kondu ga da chithongna thame ba hojik di phajana dry oire kange aduga mana khoi mapa hek pa chakhi mana poraga yomsallani mana ngainari nge da kihom sana batauge kihom sang amade lupa kun pire yumda ani ka thamame lai yum lai khrom na baina ne aduga idi ani am de khoina pulai ne se se khaidoge thumbra yeng ma chaga dra paru ma cha jung se ma cha paru cha thumbra in ta khine yo mana yore mana ngai da phana wa re ki hom cha thok loi re ado hojik si bana re si nai tai thoki mana se seng na tai thoe phi ama lawraga ina chothoe ba aduga maning mamang tai thoe seng na ado hojik se phajana thare mana se aduga Hawaijar se hapchalle yomsallani si mana pa ko sina khumjallage Hawaijar se akhoi khare ingba matamda di chabadi haure aduga omba gidi nungsa sabasina kano tauba yangna omba hayeng lega hangchita dum kaiba yarani dodi Hawaijar se sune macha ni nane hayeng lega hangchita dum kaire se phajana thupchalage se phajana yomsalle aduga nungsa da ngak thamurani phajana pek taura Bukan mana nanti laga usaha thamurage as usaha sidi luar thamam duramnya Hawaijar thabak loirabanina mayam hojik se aina ne thabak leitabanina enembok ne facial tawbige tawbane namu mamang de igi khogi lotus ki facial kitama lauraga ina mamai de gi tawgidane facial bodo adu duna tawduine abane khoi enembok se enembok tawbige haiba enembok im haide aba adadi ai su tawbige tawbane hanje ado kit to de leina di leira ba mamang de khoi enembok na laamba matam da duga daina tawbige na khanbane aba duga dagi asum kit to leiri ai su tawdrega saga saba siga da ba ai mai da kamta tawni enembok de ine am tawninga ba ko adona enembok de tawna yenge ma'am kamai to basmi yeng binasi ko ado asigada kids sing se da loina hapsan thame mamang lak ba ine ise nupi sing jo tawbi ga na khalam bane ba ado ise nupi odi ta hawdre asidi sum ko akhoi ngun ta tawbada sum anirak tawbade ba amurak tawra anirak sum jaya bane ado enembok amuk tawbirani adu matung da ai tawraga tawra ado si step 4 ni ado this in step 2 step 1 so the step 1 area step 2 step 3 step 4 asamaina tawraga enembok mamang da phammi tawraga koi paru tv jeng enembok sale ready de enembok ai bidi ga nam sal ra ai ba
अदु मैम सी तौद्रिंगे दा इसिंग खरा साहाले इसिंग साहालागने इसिंग दिना खoi ने मोग ममाई दि स्टीम खरा पीरने खो मैम बिसुम खरा कोपी गदे ममाई लंग दो करे मो अदे हजिक से सिसे सिसिना ए फी अमोन बा लेतना ने परुगी गेंजी ने बा अदे सिना ममाई से खरा कनो पीरने खो gi स्टीम पीरने साबरना याम हाइजबग नतेको ओझानी सादना कहीं इनेबोग तौबीरीसे याम नुंगनिंगे इतोंता अदुसु खरा खरा खंजबदो अदुम तौरे मिनिट अहुमुक स्टेम पिलोरगा दुकैदी स्टेप 1 से का हानबगी स्टेप से कथला थमे से अली मसिना आइना तौरसु सिजे निमोगे तावे Jaman here am I? Let me help you. Minit mga kay ne mo gise phajana massage ta bere aduga hoji ta thoni si sinane adumne si sina lupa lupa gising sabung sabung tawba sinane sina sum tai thoni aduga amuk step 2 se laurani Second sina activator ni asi sina amok se agi kaino se sumai gel oina tawre asi sina hoji phajana mu massage tawran second step su minute manga kha phajana mu massage tawraga mu singmu tai thoni aduga hoji third step ase mayam da tauna di utre abane mamang da kai gi video ma yaw rabaina bar bar udna le do mayam da yengning aroi ba aduna ase 3 steps mu muk tawrage sina massage cream ne asing haktang ni massage tawrani asigi magi timing se che apply massage ki sina ama ani sira 5 minutes ka tawra si dine se 10 to 15 minutes ka massage tawrani massage cream leire aduga last 4 gi sina marks leire marks di amuk marks di masagi kangdribau na masana kangdribau di adum tai thoro ba asum fen makha da le di 25 minutes adha ghonta sum changhre ne ba ado hoji ma'am marks tai bada uchara ge si third si di amu ko massage tani tau du se 10 to 15 minutes massage tawrani si namu si se tai thoga aji gi second step se ahan maduna scrubber oi gra second gi duna activator le ra si namu cream ne ba se amu massage tau birani si na minute 10 to 15 minutes कोई मुझे ब्यूटी पार्लर आंगे जाने last की facial की step से marks ने अब marks तैयार का थम में इन्हें वो क्यों माय से
akhoi Pakempokhaibi nakna lore hojik aduga akhoi pali TV jing last के marks सिदी ऐना फी दुना ते थोक को नुंगाय रो ऐना ने enembok ते ऐना लोशु लोर बना फजना सिंग ना ताथो आय बेना enembok सिंग ना ताथो कर आहान मदे दुम ते थोंग मदनी दुसु यागदनी सिंग ते थो ताथोक चरने दा enembok ने फजना mon mon lao ye mai ji Koi dia buat fajareh, kau sok ngau dah. Jadi ini buat kan mama ini buat mama kata thua kau fajareh nak kira kata biji yang nak kata biji yang hendak. Dah lah.